totongozie Yesu tongozie Yesu tongozie nginya mwanyengone likilela ndio likilela Zande baba ndibakeni senizi kwara mundu angaiwe we mosio nisasia tena kama nileta Samuel Chalo baba mangala oi mpaka muthiende hello ni fei kutoka Makueni akofiti sana sawa sawa ende minani alika sini kweza kwa SMS make sure message kule zile kwa SMS kana kwa mbele wa Facebook zile mwana sawa sawa Samuel yes matukwa sio twata natwa nesa nesobito ne Yesu naye mutangi wadai wako ndiwe matuko anezutela kona ndiwe mbado ngamete nakwa ona mailinga ona ita nesioka ndiwe ngamete nakwa kabisa ndiwe nende na kusonga nambe ndio dineze nende no lose ndiwe kwa tata gwende yani kwa Yesu nende na kusonga mbele nebeka zetwe mbaya sana kwanza batete baite ibo kwamba toke ndio vitu wana kwamba toke ndio tabia mashabiki kama takwese batizi mama mane mama no umeto twinweta wata naende twisonga nambe. Thank you very much mwetasiano ndondo cha kuma TV jambe ne kwamba kede mashambiki yo ndana na kuma comment itabu kumela mwambie babu mwagelumine kuma sanyanya paka sana zine bikia tena by the way anengene tane we amanda ndo message ne mubaya mwingi muno sana na kwata muma TV na gwe muma TV ndivyo mutevo yote tebana nda chambiki toto na kwasi hata nye kwa masito mako nita wa Samuel Chalo kuma masinga bandu beta waika atine badingela woteta ngaluseka lakala pe mwana wanaguna wanagukitweta mamweze muno wako na mbadi ingeta wapozo ngo kwenda lane kudona kwika atine na kwende tumira to yo mwana ngai ni mweke kunondo ni monete kuma ilana kuma ukamba baka bati no likileleta alikileta byo kwanza ndatono ndiye cyo kubona ibyo ndicho ndimona yene kalangila namba mbe namba mbe yu namba ze yu na no mezi beba ne zo mezi no yetela yu amino likilela yu be na kwetela yu na muyali alikilele na muyagwetela yu ne muyira zo kana muya yu ne rolio wazia yeso na kombe kwe kono na kwatata be mundu eba no mbamba ide we be mundu okela bala uyi mungu bala ne unge we simone ndo na muya kana be yoba ulilika na mundu wake toto na kumeta toto kumeta yone kecho monde etati ndi watu nelela ni karibu sana oza kabila wika le bandu no other position no nyame ambe etati utole yani etati utole kisesen abako za position yani ambe kala bandu yu ambe tukezi yoke ndo kekiliata no bande to ni nazo mbinge muno so tu ya mundu wa webo wombe ne bu TV ne manje yu ne kwa noka na udhije kwa kuona kwa osavina Fei kwende mbele ukide muno. Tena keteka sana fei. Kuma kalisia makuone. Tambo kabisa ende. Na amule Chalo. Wewe to wina mo kabisa. Ne jo kila kitu mete muno kai owe dia no wika site. Wathi ndo kwa kunya. Twaisa ino ni vya karato. Mu mo TV. Ene akarato kelumene. Na no wena kunya wathi onya wathi ukoka. Onya wathi kakweta. Ne jo kila kiende na kuonenga okaza kwende kila mo thambu osu akoko kujete na umete wathi ono kujete no umete wathi tisa kwini oindo mo inie na bathi sio ende maya kwini lokondo omanga meloku lakini wati ono wenena kunya wathi secret ne chao secret na kukala mau bayenge na kumanakana tulize ngai lusuke ndo chamba amba manakana kwingai na Yesu bado au kwatilele kwako ndio eza kubaiki nokeza kuwema na je chucho ndio katika maisha ni mako nene ne ya yoba kila mtu anamuka nemuya likilela da yone wako Yesu nunu kitu chambe ona kubika buti kubika ba na wona ase kubika ba TV nako nabi wabani Yesu okono ngabano ndo Yesu tie aikana chao Yesu ni wambi jabana ngai baya ndo wange na chucho ngi asi hata chukila cha tumande mandeni kweta ni mwana muziki na rosisi ya kuma ila tolela umaba ne thing no kie bandi eta mutangasi uteka meme ngai ndete ne so kwata kisese na ni mutangasi nda ndi tungi ngai mubya ndo ebuso yije mone kweta niki ni walikilele mando ne mako kono awezi kwata kameme yani sio kwata kameme ndio sio kwata kameme lakini kati kameme na kwateka mabisa kameme kone ndende na manda no kitu naza ona ini ta mutangasi uteka meme no ka radio ntia kwata lakini kama mabisa na kwati ayo ne kolia no bero sio na bekwara nendo kombe no ine brand wapi no brand no makweta mundu ule tawasoko no yobe no kuweta stress kolia ona wakwara mi twase bantu na media ne kana bantu TV kana radio bado wenda kuita mutanga sitaka meme na ngeta kone okoni ini brand brand no zinto bindo ndoni kwete nani no makiziko no mzeto no gerare zibaingi imagine yo jimo yuna imagine yo jimo na kwete waende Samuel Chalo na mutanga sitaka meme na kwete we bado net yo you couldn't ona ngine ona mostly na brand ya kuanza kila na pele ya station ila nyakala ne amashambiki ne ama ametaka
meme ange makambita mutangasi so na mwe mama nieno ni maelewa noko mashabiki ane maelewa but then ndio na no to na matie na wala kile maelewa makama na kindu keta kiliu maundu ni sawa no so long as ye na bai kindu na bendu kai na most time mbe mundu kwenda asi mbe mundu kutono ngolia ende ulo mutangasi teka ma ndiye na kana na bendu kana mutangasi kama yule ka twa imando na ndiye ba inu go ine manda wewe imeni kwa mutangasi teka meme lakini ni kama meme mwana zero Kenya mwini uzu mwaka mwana kau ke osunga ke ko kamwa ke oloja keto kwembua bakore simwita siano nundu wa kokwata na kukile enda ini mo kamba karo mwende mwini nengo momanga ndo namba yake ni kale mawe kuma wote makuene wabaka wa west barikiweni sana sawa sawa ene iko manda monene kilomita yetu nende iko sawa ni mkamwana ngandi kuma otuine show iko bia alafu ambia Samuel Charlo ako sawa alafu atuachie mashambiki wa Otuine wanasema hivyo Otuine kana atuachie sema kidoke ni wao kusoma kidoke ni wao maisha gluma na Nax atuachie Nax Ana masoma ajengi ndisoma ajengi nisoma ajengi umya ogengi wewe kwamba ndikena ke kamba nyakwana sasa ogengi nuno dikana zete twapyo kwa tena jama pe wathi no miseme toke weta weta ne tulia wasia Yesu ngwite na wathi usune no mise nebindane katika mondo ne unaseka tene kwa Yesu alikilile lazima na kubi zina kwetela nikana yo banake eyona ni na komena thuruma zina mbinge muno sana na I think na tuko pando ne mukutano ne bandu beta namba tigana ko kuno kila chango sina ko na wasa dela na ndiye kutani kutuseda you were there to plato ndiye where they are you basi watu atuma liko masama wetu kiwa boy na kwa bahati ila no malukile na komena kitu yani jaona kitu kitu anzo ni kwenda nzombi yemo naona nzo jana nzo nyama jana mako na yaka na neshe nini na ndia zo yona ana ndo sasa ndiye mizia ndia ono enzo ni mama nakalizade ko boya wako bana na nzo na ko bana na mu ndeno yu tuko na mwema no tuko okona tuko na ngeta le kuruzen na revivals da yule lata amini yu na bila wata kateke binda zuna na ni pe mwa dane na mkwase muno ni kwenda ba mane chokosa mutandaoni nene na ina kide na sendine yule la gopinde kwa bweda muno yuna ko boy digo kila choge yone kana nigo na maneka no ndo ni musinde ila no gena ndikanga no marana ko manana moni yo na gene jawo gene ila nezio nezio na mwezi ogete ne dina no ndo ikoka mwana mwezi nenda ne ndo kumuno iko geta iko na ko geta tande Yesu yes you could ila na zembe na kwa mbaeka ndo na mbelewa ndo mbola we kango ndo mbola we zineke ora bile zinu mbinge mani asanta boma alaba kanisani no makanisani na tuma zikwenda revivals yani tuma ba crusade nzuwa mede aba nzuwa na mede abunza kanisa panza kanisani ndio gui mazo eguzioka na mpaka sokozo ni mazo lakini ngena ngoko na ndo aona jaona nye weze nguo neze nguo kwanza nyela na umalugile ngona tena na moti ne kongomana ne jala kilena ela no ni eni no yayo mgongo zuayo yona manyene na monenzo neno zene na joge na iwaze wona izemere yoketa kana wakiro sema ndo ekane komiona tuti etumia smell yani kumana mundu na ekyo miona nyela na miona na ekyo soke ngukete na wazemba byo yule na ngene ndozo naona kubeko kwazo kubeko kwazo wetembu kubino mali ni ama yo ndo mamba yuko na ndani Yesu yuti ndio bikego na wadi kwambia unegela na ndani yasi akani tolewa siako nete hiyo yani message nyo kinaona no atatomete kana message yoke nenda wadi woke na message nene muno mbadi nione nasi ambadi nsietu kiagwa na mbadi ne kote bake to komanda na nyingi lakini wadi yope ndo wago unoke wego na mpaka no mundu wethe ngusaniwa nenge ngayo na nenge bijamo mbona utala nina tu nena Yesu atongozie nena Yesu ngothikwe kachama lakini ambete yo wadi ni ane tole wase Yesu ngwete naligana na tonga Biblia ni mundu wetu Batimayo akilie ela Yesu mabitita akile itulia wase wakete Yesu nundu kate kasonyela wa ndono ndona ili Yesu apetelo mama yapinga we pinda to pinda yu ambite hata pindia lakini hata ndibindia nundu wati wane ndibindia nye na nene ilanda rosia msienda hata mtanona hata kwa kana nene ndia nena na yuko binda kwa kwenda na Yesu onatema mbeta mazito na makambeta wakata na makambeta mambeta mazito maingi na unabu ne wadi nuzini nene ne yoba ne wone nezine tulia wase wako Yesu nende na kwita nende kumbe na dina likana nende o wadi ne nalikana kana pe manda muwaiba haya watu kile kitimane andu makoka makalikantia na katuweba lakini oni Yesu akamwe yuzi meziba muzo ende no telekele Yesu ona Yesu amwenye neba ndia ninaona ndo mayoka makalikantia lakini katiwa
niona azie ni wangu yonjaza mwetu webaya mwana ga webaya utwire miaka mingi wa wina maka na wikulia lego ni wangu ata ukatitane yezo tulijendia ne ndikara tutetheke ndoko ni wangu azi ata mundu webunomba mundu weba amusi mundu wegutezea atona kwikata ukiyiti tukile wasi witu tete Yesu na keno kutwewa. Okay, sawa sawa ende. Penda watu wange plan yoyote ya watu wange kana naona msipenda plan inge maybe studio. Wena na record kana kinona record. Project sebo mbadi around ni nambadi oyite itenza mbadi itano. No record. Leni sio yona yu kambia. Sio kuri kana record ite. Nini record ite? I think be wadi ngweta nile keme toke ugweta uzuni utambia na ngomaka. Uzuni ambia ngomaka no yidi nondo ndisema nevikia. Jendo maana ngazi ziazi ko no sie bona se niwe. Ni nondo tambo odina musimu uzundu wilenge zo next week ita ino benduka ndunge. Niona azina kwanja no tena tuambia wadi kwasia. Nenda ni wadi ngwasia. Yesu sanguma mbingi. Wiki bela njo zumbe. Nondo mekwala wiki ne mausani. Uzuni wadi la ugeta. Dada ndio mwini ndio man no wende lakini uzuni wa January. Uzuni wa January uzuni ngweta tena. YouTube umekweta tamati na kweta la subscribe umate subscribe like choto sele ni mate la wadi usu. Yes, YouTube yakwa nyene ita Samuel Chalo. Na yuni nongelebu Samuel Chalo mutangasi. Meko kulie ndi mondo yudi dina kyoteka meme lakini yuna ko Samuel Chalo mutangasi. Wande ko badi yako sondezi wakabu. Wadi unetule wada we kwanza tushute buna na project. Edinga na kona wadi usu. Unokindo wako mpaka Musongo au Manjama nyako wadi. By the way ni Musongo ambaye kawe. Kwa muzongozi una malizina gana nako. Muzongozi o ela wewe yene na shooting. Ende kana kwa thini wadi une uzu. Nende ka yoke lala. Ana kana kwa thini wadi uzu mwana nkayo. Mwimata bazie wai. Na muna kariaso. Ogoi. Tizi kondo. Ogoi toka kake kampeni nenda oneka. Nenda kuoneka kampeni nenda kuoneka. Hiyo kampeni tika nyara kaka kana tika nyara kaka. Watu wengi kanyo sasa kaibu hadi mje manga kwa kile ma. Ona mali naga Ogo mwana so I think no yona zangene kia connection. Wadi usu jana ondo no shoot wadi usu. Wadi na record ite. Na wadi ne produce na mwi kwata ngilile nengoka. Na kila ngiwekia. Ila katika ila project this year inaenda Tanzania ndio crusade. No ambonie. Na ila woni asia pe manake wa Kenya. Wenye wadi na manake zungu ndoko mu Kenya. Tiko woki pala na shoot ya wadi. Okay, kwanza I think the wadi zungu woki akasi. How are you guys? I am fine. Are you gonna get in your video? I mean, okay. Yes. You can get it. Yeah. Hali kagendone. Hali kagendone waza. Na waza kwanza kagendone kwanza sawa. Na mimi naambia video zote na promote. Baka kaume. Na wadi niona asiaka na. Nongete nikujaza hata. Babe mundu bangu nengala mondi dia sekana pe mundu tuligita ngono. Okoto ukita bado toke izabali ya wini. Yonde dai la yi. Devi na mwingila kine. Ngeni woli kilila mondo makaila. Inono na kuko wapi kwa kwenda ne yoba ne waila sia maundu. Onakona gani kwenda yoba no waila sia maundu. Soto na kwazia hata yoba no kweli maundu. I think ona yini wana warawadi yonge. Akata mukora wadi yosu si atene murenzo mo. Badi ile si atene. Azata. Hallelujah. Ekatilo wasio Jehova. Nitulia wasia wako mangwite. Nitulia wasia Yesu maumbiwe. 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 Niukilia wasia wako mangwite. Niitana kwaku Yesu maumbiwe. Niuma kamea sia hata ningubita. Niitana kwaku Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite. Nitulia wasia Yesu maumbiwe. Nitulia wasia wako mangwite. Nitulia wasia Yesu maumbiwe. Joma na wetu na biwazi wako. Ona mami nilemia. Joma na wetu kwa miwa. Nakima ikimikele naniyo. Nina miaka kautanidheke wanye. Maimita masitwanga pinya. Nina miaka kautanidheke wanye. Maimita masitwanga pinya. Ninakuita Yesu maumbiwe. Ngai wa Israeli mwanumbiwe. Ninakuita Yesu maumbiwe. Ngai wa Israeli mwanumbiwe. Ai mama. Nitulia wasia wako mangwite.
Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nitulia wasya wako mangwite. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Batimayo etanie na wasya mwinge. Petelo wakamwie kwa kuna kelele. Batimayo etanie na wasya mwinge. Amanyiwa mamwie kwa kuna kelele. Batimayo Yesu ningupita. Ndiyo vindia nikwita ngina maumbiwe. Batimayo Yesu ningupita. Nikwita Yesu ngina maumbiwe. Nitulia wasya wako mangwite. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nitulia wasya wako mangwite. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Wikali tote wandia mwaitu. Wikali tote wandia nau. Wikali tote wandia mwanake. Wikali te miaka mingi utateveka. Ukilia iwasya Yesu atutevye. Ukilia iwasya tatatuiwe. Ukilia iwasya Yesu atutevye. Ukilia iwasya tatatuiwe. Nitulia wasya wako mangwite. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nitulia wasya wako mangwite. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nitulia wasya wako mangwitenye. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Iko manoli mia Yesu nibinyenye. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Amanyiwa measya Yesu nibinye mwanye. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Maundu makwa onde makwamiye kwakwa. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Kutangazi Yesu awanenge. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Musi witu Yesu mwatwa mange. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Ndati maiki wiyasyata. Nibinya, nibinyanye. Ndati maiki nibinyane umaka Yesu. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Niubinya, nginya maumbiwe Yesu wakwa. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nibinya, nibinyanye. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Nibinya, nibinyanye. Nitulia wasya Yesu maumbiwe. Yesu nukuyi kwikatama. Omesa noletela. Yesu nukuyi kwikatama. Omesa noletela. Tukatele mwene dina upona. Yesu nukuyi kwikatama. Tukatele mwene dina upona. Yesu nukuyi kwikatama. Dina uyupona. Mwendwa ni wakabinda. Dina uyupona. Mwendwa ni wakabinda.
Tukatele mwenye na ukona Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama na ukona inenge vinya no yetela nau de na ukona inenge vinya no yetela madina ni magabinda Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama wakupona Yesu no kuyipika chama Wao wakupona Yesu no kuyipika chama Lazaro tu kubuline nunga Yesu akeka chama chadayo Lazaro tu kubuline nunga Yesu akeka chama chadayo Nitaubiu Yesu teka Omesia no yetela Nitaubiu Yesu teka Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Itiuma kanya usilite maumune Mwendwa mwendwa ukona Inenge vinya no yetela Mwendwa mwendwa ukwisila Inenge vinya no yetela Baiki ya sakite mudyangu tabye Yesu ndae mapika chama Baiki ya sakite mudyangu tabye Yesu ndae mapika chama Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Yesu no kuyipika chama Omesia no yetela Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Tukatele mwenye na ukona Yesu no kuyipika chama Design Yesu maido Asante Yesu no kuyipika chama Yesu no kuyipika chama Tuke ituke Yesu no kweka Yesu no kuyipika chama Inenge vinya Yesu no kweka Yesu no kuyipika chama Manasa inenge vinya Yesu no kuyipika chama Mandone maku Yesu no kweka Yesu no kuyipika chama Musini waku Yesu no kweka Yesu no kuyipika chama Kanisani Yesu no kweka Yesu no kuyipika chama Ay Yesu no kuyipika chama Yesu no kuyipika chama
masomoni masiana syakunokwika Yesu nokuikweka tama winini wakwanyeza munokwika Yesu nokuikweka tama lukatelemwe nithina ukuona Yesu nokuikweka tama lukatelemwe ninzevume ukua Yesu nokuikweka tama ai Yesu nokuthikwika Yesu nokuikweka tama ai Yesu ndaima kwika Yesu nokuikweka tama Aya, aya kuna midenzio. Twende. Hapa na wangu wanyeni. Enu wapi? Aya beba Mungu masio. Mungu. Aya beba mwitini. Eba mwana azo kwenda ndani ya Yesu. Wapi shangwe? Shangwe. Napo ni Yesu Mungu masio mwangai. Aya. Sawa mwana ndo mbiki atizi bawe. Mwana ndiye letu langute ni mawasu. Biba wasu ni wa maleti yenye. We! Yesu ta makweka jabu. Hapo mimi saka bagi toza nyene moti yela baba wanyenye ne tielo kelu mebau. Kome zezi ne mbinge goti ho mutoi sana. Very talented ene Jeremia Paul wasio. Thank you so much Jeremia Paul. Kana kuya wakake muno. Asante. Kwa vijana. From Kario Bank no the president ne mondo ani kitavi. Alipo tundena metablo tiko banane simba ketu kwa cho. Pati ndo mina mbio mondo bisho mwana ukina mbesa na news sisi atezi to oyu. Lakini tena mimi ndio sasa kusia mudyango. Ono watu tabadili si okete na no record rimwe na si okete. Yes. Sasa kusia mudyango tuminukireria. Nanye kicha wale korbe no kuyai. Kala bule lo news. Asante. Twende yana. Asante. Kumela wokie bana hizo luende tembola mbola. Mbola disia channel chako cha YouTube mbola. Kaisi ndio ya mbeto ekiende. Kaisi ndio ya tete kaisi channel chako kwa YouTube. Kwa YouTube kuna 3k views chao kama na. Mana wende nesa. Asante. Mana ndaende yana. Asante. Nengi mwa lumini mayeli la. Uwe ndo wai soka bage lumini na we mwini. Ekina ya mbenga ndiye sibotele chao. Ndiye sibotele chao timandane. Ndio page ya kwa ni mwita siano. Maibanda bangi. Mwita siano dina mwisho. Esuni Facebook fan page ya kwa ni mwita siano dina mwisho. Timandane ba mwita siano dina mwisho. Fan page. Tukware neza. Ndo mosio. Ndio kusia mu yangu. Ino ndo mutangazi amandike abane ola uyo muandikezo. Akama amandike baba. Nikutondi uyo utangazi uteka. Nandi ni mosio ne muvya mingi mashambiki la twata manje kuma baya mwendo ndo swa sakenda. Ni muvya mingi kula kwe yo bano ndo ngai saisu. Kendo no kwe mundu wangai osabina. Chalo ki nikiasa. Na ndukendo kuna nikiasa nikiasa ndo maundu ala ukwesila. Maundu ala ukwesila momenda maiko ne jalo nikiasa lakini nduka tato nkipa. Kila to na kwenda kitu chambe ikaenda na kuikala tata kana Yesu nange ula wetune na keno kutenda na kila musi wako kile ngela ndo kwa zeta hata mayuti hata alipenda na kuyana amama mwetu nyonde ndo na umeta tenda na mata Yesu Kristo nuna keno ukeno kwa sababu ndo nezo ange mazia na kuka kwake ndo ela marutia ndo kwa kwake ndo kwa mondo maiki meki badoko ndo na kwa zeta ndo ni kizindi mashambiki maiki pio tenda na kuita tenda na zinzito kiki na tuweka na mondo maiki na kila tunaona twenda kwini ya Yesu nonye kitu cha mbenya ndikaeka na wathi nende na ndeno mwate sambi bacha na chakwa Samuel Chalo mutangazi waamine kwandiko no jamba chakwa buna no kwaenda na kwathimika na loko mane ba mutandano wa Facebook ne mutangazi uteka meme aya mitando sio ono andiko waamine andiko ona TikTok andika Samuel Chalo mutangazi mbethi yabu na ngeula ituni aya no enda no komani gando no kaje ne kede mashambiki inyo ndeka bizo ndi mutano mutalanya kile no kwasia balape mama idada Paul wanza my mom Brenda wanza Paul Katovi nina mugene muno sana sini mwasima kwa ano kwa sepata le mwembe tukisia kina mwendesi kina nzao kina mutizo nina mugene sana ani Katovi ula likile usini andi wakwa kenda muno sana na mashabiki nyo aini mao kama ni ngibi hele brand yao kamba mwendo meta na ngezi sia zio na hata wezo muno ndo bengezia kudusia pika kana na kwa sasa mchungaji wako le neno mbeba mtu sibini kio neno ngeze sana Samuel Apostle Samuel neno ngeze na bishop kikulu wa matu nina okeda muno sana byo nuo mbeyeta na kubijabuna kila ndo kwa sana ngide ida kono ne pasa ba kanisa ne wa kila ngo Redeemed Gospel Church ewe na mogeda muno sana na mwena no shamba siakwa kile chama mashabiki ni bara nenyo ndizo mina ngedi senu kumena na mbiye banone mano alamune support ya ngina mwadime muzunguzu Jimmy Case nina okeda muno sana na ina akede mbado
my brother Jeremiah Paul na kuna mitambo ni na my brother Zelange ninamke sana na kasi saka uketwa mpedi muthe nina uketha muno sana ibo muno tambulike 7 hende nina kajune kuna na koma nina kami Cyrus na ninamuketha muno sana kajune kenu kesa na netaba na mpaka mwisho wa kipindi na ndika kaka kana kidogo ndo na kwachata ila wewe mwinya nende wende na kuyana ndukano kwa ngo kana na kwetha ende na kuikasa na hingi na peke wangu lizie aila ndo twende na kuyana second that amone usio aya kile ndo na kwachata mashabiki papo wambwe masi tungane shop nina ukele muno sana wagwenda na kukela ngala singi na ingi mashabiki nyonde makana TV toka manone saa 10 na ngai olete na aimwathima asante sana na watambua sana God bless so much naende pamu ma TV twina nge mwitasiano ngai na mwathi muno sana na mashabiki ndo ma TV la mwafikite nani ukilepata wonde wa kamba Mombasa no yonde ti Nairobi ni amukete muno sana nuni bata namo yani ni kitu ndio wewe okay ngaba na waona kwegwa azata yani wewe sana akoka azata next acha mavo na Nicholas Muthoka